cy'Uburundi cyatangiye kwikanga kudeta ikomeye aho bivugwa ko ikibuga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ibintu bikomeje kuba bibi ku bigendanye n'ikoranabuhanga, ari mu gihe kandi Fdnb iri gukubura mu makaritsiye yose, ndetse magingaya nyuma yo gukora umukwabu mu mpunzi zo mu bigi bakekamo ko harimo abasoda baba barajizanye n'impunzi mu guhurika ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Ubu bageze za Rumongi muri karitsiye ya Kanyego kugira ngo barebere hamwe bagosagose inkambi ya Rumongi. Abaturage bari mu kaga gakomeye, ariko bakuyemo abasoda abagiye batandukanye, urumva ko bikaze cyane. Ni mu gihe kandi imirwano n'ubundi muri Fdnb bikomeje kwiyongera ku rwego rwo hejuru. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura mu murwa mukuru w'ubukungu hari ikikango gikomeye ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Bamwe baratekereza ko hashobora kuba habayeho spoofing, abandi bakavuga ko hashobora kuba hari gukoreshwa uburyo bwa jama buri gukorwa n'abo kuri M23 bijyanye n'uko General Sultan Emmanuel Makenga aherutse gutangaza adaciye ku ruhande avuga ko aribwo intambara igiye gutangira. Ni mu gihe kandi iki kibuga cy'indege cyakoreshwaga mu buryo bwa logistique ya Fardc. Ni mu gihe kandi bimaze iminsi bivugwa kandi binagaragara ko hari ibimenyetso bikomeye bigaragaza ukuboko kw'igisirikare cy'u Burundi mu mirwano ikomeye ikomeje kugenda iba, aho M23 itangaza ko ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye aricyo gikoreshwa mu kuba bategura ibitero ndetse bakabishyira mu bikorwa. Ibi ntibyatinze byaje kugenda byigaragaza bijyanye n'uko undercovers zikurikirana ibibera mu gihugu cy'u Burundi zagiye zigira ziti nibyo bavuga ibikoresho byinshi bikoreshwa kuri urugamba M23 ihanganyemo na FRDC. Ku ruhande rwa FRDC kuri ubu ngubu bipakurirwa hano i Bujumbura, niho bibanza guhitira mbere uko bijyanwa muri Congo. Ibi rero bisabaye simusiga bigaragaza uburyo ki Burundi tajyari uri gufasha FRDC mu buryo bwose bukomeye. Ni mu gihe kandi Perezida w'u Burundi yongeye kuvuga amagambo akomeye, bamwe babona ko ashobora kuba ayavuga hari ibyo ashingiyeho. Yagize ati kubireba igihugu cy'u Rwanda nitunejejwe nuko icyo gihugu kitarajwe ishinga n'amahoro mu karere, mu gihe ibindi bihugu bikora ibishoboka byose ngo bibane neza n'ibyo bituranyi bisangiye imipaka. Nuko Neva yavuze. Ni mu gihe kandi undercovers ziri mu bice bitandukanye zitubwira ziti kuri ubu itegeko ryatanzwe kuri Fdnb ku mipaka umutekano uracungerewe. Ku mupaka hose hashyizwe itsinda ridasanzwe rishinzwe ubutasi, bagomba gukusanya amakuru direct bakayatanga mu ntare rushatsi kugira ngo hamenyekane ikigomba gukorwa. Ibi ntabwo bizari bisanzwe, ariko navuga ko habayeho amavugurura adasanzwe. Ni mu gihe kandi Neva we akomeza avuga amagambo akakaye agira ati ibirimo kubera mu gihugu duturanye cya Congo turabikurikiranira hafi, na cyane ko icyo gihugu gitera Congo dufitanye inzika, kuko aricyo kigumya gihungabanya abicanyi, kibungabunga abicanyi bahigira u Burundi. nta kutwereka rero ko nyuma ya Congo atari Burundi, nkuko na mbere abo barundi b'imburamukoro bari mu Rwanda n'i Burayi babyivugiraga. Nibi zatangajwe na Neva mu ijambo risoza umwaka wa 2025 dutangura umwaka wa 2026. Hagati aho u Rwanda narwo binyuze kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe yagaragarisha abanyarwanda ko batagomba kugira icyo batinya, aho Perezida Paul Kagame yijeje ko u Rwanda rwiteguye gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko ko ateguza ko rutazihanganira na rimwe
icyo ari cyo cyose cyashaka guhungabanya umutekano. Umukuru w'igihugu akaba yabigarutseho mu ijambo yavuze risoza umwaka wa 2025 abivuga yagize ati aya masezerano ni intambwe ikomeye mu gukemura mu mizi amakimbirane ahora mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kugarura umutekano mu karere. U Rwanda rwiteguye gushyira mu bikorwa aya masezerano, ariko icyahungabanya amahoro n'umutekano w'abaturarwanda ntituzakihanganira. Ni ibyatangajwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu gihe kuri ubu Kisekedi Chirombo ijambo rye turacyaritegereje, ntabwo aratangaza icyo abanyekongo bagomba kumenya. Gusa kuri Noheli yavuze ijambo ari kumwe n'abana baturutse mu ntara 26 za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko kuri ubu ibigomba gukorwa byose bigomba gukorwa mu bumwe hatitawe ku moko. Ariko nyuma y'amasaha make avuze ibingibi twaje gutungurwa n'ibyavuzwe na Sylvain Ekengebo Musa, umuvugizi wa Fardc, agaragaza ivangura rikomeye iryo benshi batihanganiye ndetse n'imiryango mpuzamahanga y'isi yaguruka. Ni mu gihe kandi Perezida Evariste Ndayishimiye wakomeje kugenda akora ibikorwa bamwe babona ko bishobora kuba bifite aho bihuriye no kuba hari amakuru afite. Ni mu gihe kandi abo ku ruhande rwa AFC M23 bo bavuga amagambo akomeye. Bisimwa yagize ati we captured Uvira to end massacres Minembwe blockage AFC M23 ending the death and suffering of unarmed Banyamulenge civilians who were constantly targeted in attacks by Congolese army coalition in DRC. Nibi yavuze avuga ko bafashe ibice bitandukanye mu korokora bamwe mu bagirirwa nabi. Zungariko avuga ko ibizabire muri side byari bigamije ubwo bafataga Uvira korokora Abanyamulenge. Bihagaze gute? Amakuru atugeraho kandi agaragaza ndetse n'abari mu bice biziminembwe bo baragaragaza ndetse bakatubwira ko kuri ubu ubuzima bwakomeje ndetse n'ubuzima bukomeje kugenda neza, nta kibazo gihari. Abariyo baravuga kandi bakanagaragaza ko ibiri kugenda bikorwa ndetse n'ibikomeje kugenda biba byose bikorwa mu mutekano usesuye. Abaturage bakomeje akazi kabo, abandi bari mu buzima bwiza kandi nta kibazo na gito bafite. Aho rero kuri ubu insengero zakoze kuri uyu munsi kandi ibintu byose bikaba byagenze neza, kuko abariyo mu butumwa baduhaye baratugaragariza bari mu ikanisa basenga bashima Imana ko ubuzima bwongeye gukomeza. Fani Muramuza akurikirana cyane ibyabo mu bwoko bw'Abanyamulenge aho avuka niho aherereye. Yagize ati isoko ryo mu mitamba ryaremye je nananiwega no guhaguruka byanze none. Hano yavugaga ko isoko ryaremye ibintu bimeze neza. Yabivuze ubwo twasozaga umwaka wa 2025 agaragaza ibiri kuba. Yatanze kandi n'ubutumwa bukomeye agaragaza avuga uti muniga ntama we isoko ryaremwe Abanyamulenge baje. Nukuro dufunguye page ikomeye y'amakuru tureba akantu ku kandi ibiri kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Tureba agezweho arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na roko informo wacu Safari ugiye kutubwira ibiri kugenda biba. Bwana Safari wongeye kwirirwa neza? Safari tudatinze tujyane kuri tere kugeza ubu koma la situation. Ibintu birasa nkaho n'ubundi byarenze aho imirwano iri kubera, ariko reka tubanze tujye ku mirongo y'imbere. Yego. Tubone kugera ku gihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kibona ko hari ikibazo gikomeye cyane, ndetse ubwoba bwatashe mu gihe mu bice byose bigiye bitandukanye bya Tanganyika ubwoba ari bwose. Ubwoba bwatashe mu gihugu cy'u Burundi naho ubwoba ni bwose, nyuma yaho tubabwiye ko bw'impunzi zari ziri mu Ruyigi aho bamwe bakorerwaga umukwabu, bamwe bagakuramo, hari abo bagiye bakuramo. Urumva n'ubwoba buteye ubwoba ariko magingo aya
igiteye ikibazo ni abaturage bakomeje kugenda babirenganiramo, abahungiye mu aho bita mu rumogi. Ni nka nyine ni impunzi zaturutse muri ibi bice imirwano iri kuberamo. Yego Safari, wumva ni ikibazo gikomeye cyane, bakomeje gutabaza. wenda Safari tudagize cyane kuri abo bahunze, ubundi kuritera aho biri kuberaho ni igiki kiri kuba kuri uyu munsi abatuye isi twizihiza intangiriro z'umwaka wa 2026? Ni imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba. Nakubwira ko abo bazerende bakomeje kugenda nabo bica abatari bakeya. Nakubwira ko hari umuntu ukora muri HCR umuwazarende yishe ku manywa y'inkangu. Byabereye byabaye ryari? Byabereye muri nuza muri ino karite ya Karihe. Biba ryari? Byabaye ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba, ariko kubera yuko kugira ngo uzamenye amakuru y'abawazarende bigoye, kuko akenshi usanga bakunda guhisha ku rwego rwo hejuru, ariko abaturage kubera yuko bamaze kwisobanukirwa nibo babitangaje, aho abaturage bashakaga no guhita bamwica birangira baturutse. Yarabacitse ku mirongo y'imbere y'urugamba n'ubundi imirwano irakomeye. Imbunda ziracyari gukoreshwa ziremereye magingo aya. Nakubwira muri ibi bice n'ubundi biri ku murongo w'imbere hano akisi ya Tanganyika Baraka, ndetse no mu misozi miremire nyine aho bari kugabira igitero. Abarundi basa nk'abazamutse kugira ngo bakomeze barebere buryo cyangwa, ariko muri ino misozi miremire ho nakubwiye yuko intambara itajya imara iminota, ahubwo abo bakora udutero dusanzwe kw'ako kanya, kuko amadubu n'intare bo bashinze bwuma. Ushatse kuzamuka bamurasa nk'urufaya rw'amasasu. Noneho kuko bo icyo bari gukora ni uburyo bwo gusa nk'aho bo ntibari kurwana batushinga basunika, ahubwo bari kurwana basa nk'aho nyine basubiza umwanzi aho ari mu cyicaro, batari gushaka kumukura mu cyicaro. Niyo mirwanire iri kubera muri ino misozi miremire ya za Milite. Hari abavuga ndetse bashushanyije urugendo. Hano mfite ikarita: Uvira to Minembwe, from Minembwe to Rulimba, from Rulimba to Katenga, from Katenga to Karami, niya Kasanga, niya Neimba. Byo bihagaze gute ku bijyanye n'urugendo rwa arike rwerekeza muri bice bya Karami rumaze iminsi urugendo rugarukaho rwa Bwana Safari? Nta kibazo rwose, ingendo zo nta kibazo. Nakubwira yuko ndavuga urugendo rwo gufata ibi bice, ntabwo ari urugendo rw'ubutembe, ni urugendo rwa gisirikare. Amagingo ya muri ibi bice nakubwira yuko ubu gahunda iriho no kubanza kubera ko batanze ramfosoma ikomeye cyane yo kujya kwigaruza iriya akisi ya Tanganyika Baraka. Yego Safari, magingo ya nakomeye imisozi miremire izo ngendo z'intambara zitari zatangirwa, ariko n'ubundi niyo gahunda, kuko ikigoranye ni ukukuramo akisi ya Tanganyika Baraka, kuko niho amaramfo aturuka ya Fardc ndetse n'ibikoresho niho biva. Barashaka kubanza kugira noneho bagasa nk'aho bagota muri ino misozi miremire, ku buryo nta hantu ingabo z'Uburundi zizabona, kuko wumva barashaka kubanza kureba uburyo ki bafata ino akisi ya Tanganyika Baraka bagahita ino akisi ya Fisikare. Urumva bafashe Karemi, agace gatoya n'ubundi ntaho umwanzi yamenera, nta naho yaca. Bizahita bibafasha guhita bakuramo izo akisi n'ubundi umbwiye magingo aya ngaya. kugeza ubu ku bijyanye wenda na deployment cyangwa se kongera abasirikare mu bice bitandukanye, Safari byo uratubwira ko bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Amagingo nakubwira yuko n'ubundi nyuma y'abasirikare baraye baje hafi mu gace mu makaritsiye ya hafi n'umujyi wa Baraka, nta bandi basirikare twari twabona, ariko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane.
aho abaturage batangiye nanone kugira urwikango bo muri izi karitsiye z'umujyi wa Baraka benshi bakomeje kugenda bipushinga bajya mu tundi duce ubona ko n'ubundi bisa nkaho iri huriro rya Fardc naryo ribona ko ryugarijwe cyane muri ino karitsiye ikomeye. Navuga ko umujyi wa Baraka ari umujyi wa gatatu ukomeye muri iyi side Kivu. Yego nibyo bwana Safari, dukomeje page y'amakuru uratubwira ko bihagaze gute ku birebana no muri Tanganyika amaze iminsi ndetse binagaragara ko biri ku rundi rwego. Ibitero n'ubundi na ataka ikomeye ariko maginga ya urabona ko amadrone arahaguruka ukabona suriyero. Yego bisa nkaho ko ikoranabuhanga riba ryabonye ko n'ubundi iyi drone iri bugwe mu gito. Navuga ko ihuriro rya Fardc rifite ikoranabuhanga rikomeye maginga ya n'ibishobora kuba byaterwa n'uko wenda haba habayeho kudashishoza neza ariko bararikura amadrone akagarukira nzira bigaragara ko neza amapiganwa yavumbuye ikoranabuhanga ry'iri huriro rya Fardc. Ikindi nakubwira maginga ya hari umugenzi wanjye twavuganye nawe ukomeje kumbwira ko muri none kiva ibintu bitoroshye. Mu bihe bice? Nakubwira mu bice bya Masisi aho abo bazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane simusiga mu gace bita Bashari Bakato. Yego Bashari Mukoto. Ubwo urumva nyine ko habyukinirwa ikomeye kuri ya gahunda n'ubundi ku mpande zombi bafite gahunda yo gukomeza kugaba ibitero ku bice bigiye bitandukanye aho n'ubundi ubu magingo imirwano ikomeye cyane kugeza na n'ubu baracyarwana aho bari gusatira mu gace ka Pinga. Yego birumvikana kugeza ubu kubirebana n'urujya n'uruza bihagaze gute? Mu minsi yashize watubwiraga ko hari abaturage benshi bambuka bagana i Burundi bahunga imirongo bahunga urugamba zo kugeza urabitubwira biki bwana Safari? I Burundi ko mu nzira nderuka kugerayo nakubwiye ko abenshi bari kugenda bajya mu bice nyine birimo umutekano abandi nyine bari aho ngaho bahungira mu mazu yabo. Ku bigendanye n'urujya n'uruza ruraringaniye urabona nyine ko ibice bigiye bitandukanye makumyabiri bafashe umutekano ari wose nta kibazo gihari. Urujya n'uruza ubusanzwe ubona ko bwatangiye kuzamo icyizere ubona ko nta n'ikibazo gihari. Amasoko bari kuyarema isoko cyane cyane rya Vira nibyo bisa nkaho riri gukora kuko nakubwira ko amasoko hafi ya yose muri teritwari ya Fizi ko muri biriya bice bya Minembweho nta soko ryari riciweho kubera ko abagizi ba nabi nyine bagiye bayatwika. Abaturage bafite amafaranga yo guhaha ibicuruzwa bitandukanye ubu muri iyi minsi mikuru. Amaginga nyine ubuzima bwabo burasa nkaho urumva abenshi bagiye bahinga utwaka bari kugenda bakura mu twaka mu dutungo twagiye dusigara bamasahura. Urumva nyine ntabwo ari menshi ariko amafaranga arahari kandi umenye neza ko benshi muri abo muri ibi bice uzi ko ibi bice bikungahaye mu bintu by'ubucuruzi abenshi baba baracuruje nubwo babasahura bakagira gute ariko ntabwo babura utwo bizigamira. Urabona ko nawe babijije neza. Nakubwira ko ku munsi w'ejo ahantu nageze babagira babaze inka nyinshi cyane. Yego kugeza ubu mu bikomeje kugenda biba ndetse no mu bikomeje kugenda bikorwa ni irihe tandukaniro rihari rishobora kugaragaza cyangwa se kugaragaza itandukaniro riri muri 2025 na 2026 ku byo twakitega kubirebana n'imirongo y'imbere y'urugamba ukurikije biri kugenda bigaragara n'ibiri kugenda bikorwa mu ntango z'uyu mwaka? Ibyo nakubwira byo hari igihe havuga ikibazo gikomeye iyo nderesheje ijisho ryanjye bitewe n'abaturage b'abakongomani bakomeje guhohoterwa bahunze bakomeje guhohoterwa n'igisonga cy'u Burundi.
yego Safari. Bishobora kuzabyara ikintu gikomeye cyane, ndetse kuko hari gasoko zagiye zitangwa ku mpande zombi, haba ku Barundi ndetse no kuri M23 bati mwatuje tukabana neza mukivana mu bintu by'intambara, ndetse umuyobozi w'igisirikare cy'u Burundi rero yavuze ko nta ngabo z'u Burundi zizongera kuza muri Fdnb, ariko bizagaragara ko bazohereje. Urumva ko ari igihe dushobora kwikanga urugamba rukomeye cyane, ku buryo hazabaho n'ubundi kongera gukozanyaho kwa M23 ndetse n'igihugu cy'u Burundi nk'uko byabaye mu bice bya Kamonyi. Nubwo bitabaye igihe kinini, ariko urabizi ko nyuma mbere y'uko Abarundi barasa ibisasu byinshi cyane by'amakompora mu mujyi wa Kamanyora, ngira ngo urabizi ko byabayeho M23 bigasa n'ibasubiza bigahita bihagarara, ariko ndabona bishobora noneho kuzura, noneho bigasa nk'ibikomera kurenza urwego n'ubundi ko byabereye i Kamanyora. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaho, ubwo komeza uyadushakire kuri uyu munsi mukuru, komeza no kugira intangiriro nziza z'umwaka 2026. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, Politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane, dusoreze ngaha. Travista.